sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Princeza Pepa. Vrijeme je da Pepa i George idu u krevet. Laku noć, mališani moji. Baka i djed su došli na večeru. Zdravo. Zdravo! Gdje su Pepa i George? Spavaju. O, baš sam ih željela vidjeti. Mogu li proviriti? U redu, bako. Ali budi tiha. Bakice! Zdravo, mališani moji. Trebali bi spavati. Ispričaj nam priču. O, dobro, samo ako obećate da ćete otići ravno na spavanje. Ići ćemo na spavanje poslije priče. U redu. Jednom davno bio jedan... Mali dječak imenom Poni Doni i našao je čarobni grah. O, da. I tako je Poni Doni posadio taj grah, čija je velika stabljika narasla visoko do neba. Tako je. Doni se popeo na vrh te stabljike i našao... Groznog velikog diva. Ali neću to. Hoću princezu. A, da. Tamo je našao prekrasnu princezu Pepu. I Đorđa, hrabrog viteza. I kuhara koji je kuhao najbolja jela na svijetu. Mama, tata i djed još čekaju s večerom. Idem vidjeti zašto se baka zadržala. Što se dalje dogodilo? Šašava bakice, probudila si mališane. Obećali smo baki da ćemo zaspati kad čujemo priču do kraja. Ja ću završiti priču, bakice ti idi dolje, a brzo ću i ja doći. Bio je dječak, stabljika graha, prekrasna princeza, hrabri vitez i kuhar koji je kuhao večeru. Dobro, nakon te krasne večere svi su krenuli na spavanje. Kraj. Onda su se probudili i zatim je došao čarobnjak. Čarobnjak? Da, čarobnjak koji je pripremio veliku predstavu. Ali... A zatim se pojavio strašni zmaj. Bakica, mama i tata još uvijek čekaju s večerom. Pa izgleda da priča za laku noć nema uspjeha. Ja sam stručnjak u pričanju priča. Uspavat ću ih u sekundi. Strašni zmaj! Pepa, George, natrag u krevet. Ali tata, djed još nije završio priču. Ja ću vam je završiti. Sići ću za koju minutu. Okej, bio je dječak, stabljika graha, dvorac, prekrasna princeza, hrabri vitez, kuhar, čarobnjak i strašni zmaj. I jako gladan kralj. I onda su svi zajedno večerali i živjeli sretno zauvijek. Kraj. Onda je bila proslava. I svi prijatelji su došli. U redu. Najbolje je da ja to riješim. Tatice! Umalo su zaspali. Hvala. Sad ću ja to riješiti. Mamice, moraš završiti priču. Dobro, brzo mi ispričajte što se dogodilo. Jednom davno, u davna vremena, prije puno vremena, Mama je gore već jako dugo. Čujem hrkanje. Napokon, Pepa i George su zaspali. i tako su živjeli sretni još dugo vremena. Kraj. Pepa, George. Mama spava. Izgleda da je princeza Pepa najbolja u pričanju priča za laku noć. Točno tako, jesam.